abrantie bi akota ewo kaa mu we say oh abrantie o wata wo kaa mu chale ense usisi kai eye basio basi kesie yi bi enam Accra kwan so ekọ Kumasi afi wo muti kaa ni ma ombehu an se passenger baako we ya no ahwe ne nyonko anim we ya no ahwe ne nyonko anim we ya no ahwe ne nyonko anim obi ehu ni a oka first because unim na akoka first ya anhwa ne e de ahyew afi na kai ko mbehu an se driver na nkasa na okaka no hey driver na nkasa wasi ne hwe na sembeni ehwa wedi ho na conductor na nkasa na onu so gina car no driver no ho no onu so afi wa start ya run atale dia bona ne hwimu ei chale mese ka kese yi bi o ka kese bi fra Accra ekọ Kumasi na ebuso enfa gronto nchan firi omo betia ne chese abrantie no wa power car nim ani afina car engine no na locky say sometime how man na driver say no nya ya ne de yem pa ba bi ne yem park na omo park ye na me so omo park ye no omo si ye no abuwa ebi di wane obi sisei mayin kotie voice no na yemra obi esi adwane a time na me jam bass no obi a time na bass yi na esi afi ha go for so mo come back up na obi a esi afi bass no se ni pa no wani o onko sisa no ebia ne yefuche na agmamu no so ho too much oh come back home when I'm be a Janet Basin. Hey, abusia enwanwa denti na ye nyina ye tikemu ye tukwan minim etan de ukọ hospital cry you to me bisa us what na because etan you good yes but ye wonuanum bi wo ha no ma ye di a chale hey nuanu bi wo nuanu bi ti se kosua ne aya che na nkasa no ana ne aya no ano okay em se ne aya no ano ana adibo minim se munyina munim adibo oh yes ma munim adibo no comment section aso mo be kire mo yes adibo ana nuanu bi ti se bayere ne bode udi ano so no tai eta pa hey chale abrantie ye jemu wo ken mbati etano nia ejeje pa no nia ejeje wi fosh no aya na emo nia eba no ase Toyota car yes parking foforo no he satan boy bon enu bi ana brantie bi ono de ochia ne to omante oma ehu hwe mframa ne keke ne wo jemu minia ene enye easy aya subscribe emame o subscribe your notification bell so. Hi guys, my name is Shatta Abdullah. You can call me Dubai Queen Success. You might know me from the show Pop the Balloon on social media. I'm entreating you guys, if you want to be informed, entertained and educated, subscribe to KwakuSmart TV on all social media handles and enjoy informative, educative content. Have an amazing day. Bye bye, here BB.